Kani gadega Pati CTV. UMDC ka maulai constituency ba proses ti saukme. Henne ka singi ka shiphotere ukala lingkon ulalej banbo yu maunong rem na ka banta bansnai ka surok ka balamang haka jinglot ka bankot lai pusawlak tingka. Ka balayo na ka skim da ka KHADC haka snong maulai umsing. Ka balong kumshi banta ka jingpan kre ya ka jingi seng sinon ka ban salong shen hau banai leber banwan. Haswa banbo yu niu maunong rem kaladan ka jelang haka balai dan lang ru ki officer jong ka KHADC ki ban pe ya ka jing pentri kam ya ka surong kata kentop yu executive engineer uba LS Kharbuli ki bo penya jong ka nikasnong uba CS Kharsau bolong rong ba snong ba V nong dhar uba deus katris nong kitra jaka na ka kor kharmujai ki bal ais ba ya ka jaka ban snai ka ni surong ki dikhot ka maulai block congress committee bat maulai constituency progressive forum ki pai ba nong snong bat kwi Nakalimutan jom sarkar may kanya kala sanction ini gaskim. Bangin scam shen gas pa kapisa 4 pa. Ni nakalimutan jom igalong ila shen kaki baka nang kadiga kam ka bakaki baka jingsing snot kan long hangni pa bacaka nato kadaw ila kirki igali. Baka shen rai galo halajong kaniga res. Kalong yung babing kaniga res. Whatever the thing may be happen, it doesn't matter. I'll go ahead. Kalau sim garis, nak benda kini lem sawlak hangni, buat sipolak nak benda kalong yurhet, kalau sim garis bak pai ba, dong kam pai ba unsuk, pisuhu, haka jingi terekam, teng dong kam, bang sim garis. Nak kalong kuno, kani kita suruh kalong katwa bagi ba kawai, kinong song umsim mogro dong kam ini cekak, kabar bagi pai dong kinong jeseng hangni dah hawnai March wan jeseng hangni snat. Kini kalong bakin yo kalong balik ya besuk basan. Kinong kam kalong ya kaban ya pelun kalong ya kani ka jakar danong tay nang gapo mogro nang tay berkius nang nangi na presna nangi na preng nagit na matnuhu ya manung po snong kotha. Paling scam ngalusum gini gawai kamni ke buram mo janga ni kong siya kalong kaburam jang snong umsing mau karo. Kani gadega Pati CTV.